پیسر چه که دیوان مشم بونگیج بیوی پیسر چه که مشمار واشات بوشا ما یک دکتی بیبرمش بین مردمانی که خونه داتگن و مردمانی که بلوچ سرزمین مرز و حد سنبالتگن گوتی خون و گوتی جفا ملیارا مشما پاد بیاین و پایان یک ادای احترامی بله باش میں ملت وارد منت وارد وجهش ما بانو کو واجهش ما را یادن فد واشات گوشن مرچین دیوانه و مرچی منی آلا یک تاریخ روچی پما بلوچن ما دو نمونه مچی یک روچ دو کا جوڑ کتا و میں دو عزیزین و محترمین و باز بلوچین مسترو واجه میں دیوان تو کا هستند و ما این باز مشکوریم که آیا زحمت کشته چه یک دورین راه یاد کن که بلوچ کلیا و دنیا سر بکنند. من نلوتون گشته یہ موضوع گپ بکنم و واجه هم منی تعریف و توصیف هم محتاج نیست ماشما درست آیا شریس را پجای کاریں میں دیوان چوش بونگیج بھی کہ خان صاحب گپ کنتے خان صاحب رند واجه نوابزاده خیب عالم مری گپ کنتے و رند واجه شمارا کسی جستی پرسی هستن شد جست پرسن کنه و رند ماشمتی دیوانا مختوم کرے و ما گپ واجه خان صاحب ورا سر کنن و چای دستبندی کنن که گپ شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما باز وش بوتن کہ ما شمی دیوان آتن و بازین بلوچان ایدا دیستن و ما کل شمی منتوارن کہ شما زامت کرتت وتی وقتا کشتت پوتی بلوچے ای توارا دنیا سرکنگا پا مگر یک چیزے کہ ما ایدا ندیستن آئیشند کہ میں بانک کیستند آیانی ایدا نمائندگی اما ڈولا نیست کہ مرچی 21 سرنچری مطابق ما راوتی ہمیں ہر چیزا دیم برگیند دومی ایک چیز ما شمارا گوشک لوٹین و آئیشند کہ خدا قدرتی حسابا بانوکان اچما شما زیاد بہتر ایڈمنسٹریٹر و ذمہوار کرتا او مرچی دورا باید ما وتی گوار و چوچگان کے ہست مردے نانی شانہ بشانہ دیما ببرن پرچے کی مرچی دور ہمیں تقاضا کند باقی بازین مخلوق اے چیزا گوشند کہ ما بلوچ نا اتفاقن ما بلوچ نا اتفاق نیستن مرچی ما ہر وقت وتی بازین سنگتان گون ہمیں خبران کرتگن کہ ما ہر یک پتوں کے گون ہند چاہے تاریخی بھی چاہے یکیا مردم وش کنت یا ناراضگی است مگر عام اما پرسنل ذاتی یک چیزیں مرچی کے دور انت او مرچی کے میں شمئی مخلوق سرا آیان پاک ما اشتاتن یک احترام کرتن و عام مخلوقان داتن کہ ای سرزمینہ پاوتی ہونا دیا گان تو عام اچما یک اتفاق کے لوٹنت کہ ما وتی
پارٹی وتی ذاتی مفاد چے وتی قومی مفاد نیمگا کم میں فکر بکنن اور مئی ہر چی کے زانتکار انت عام باید ہمیں چیزا کہ شنگ بکنن پرچے مئی بلوچتا یک نقص ہست کہ ہر وقت وتی پارٹیا زیاد ترجیح دن مگر مرچی انچون کے شما غٹ اے در ملکانی تا نندو کے چاہے سویڈن ہیں چاہے ناروے ہیں چاہے دیگر دنیا ما یونائٹڈ کنگڈم میں تا نندو کن ای جاگہ گے مخلوقان چیں باید ما یک سبق کے حاصل بکنن آئین پا اول ناروے یا سویڈن انت آیا چے رند آئی پارٹی انت یا آئی یک افیلیشن انت انچون باید مام اول پا ما بلوچ و بلوچستان بیت آیا چے پد ہر چی کی آرگنائزیشن یا پولیٹیکل پارٹی یا ہر چیز یا چے ما تعلق دارن آیا کم میں ما پشت بکنن ما شما کل منتوارن کہ شما وتی وقت آداتت شما باز مہربانی منی براسن مرشی ما ایدا یاند بیس سویڈن وشن کے سری تے ہمیں دے پارلیمنٹ مرشی ما ٹاکس ہیں کیا آندہ گوشت کہ میں مسئلہ چین بلوچستان اچھے بیگے اور ایدا اے وقتا مارا ہر وجہ خان صاحب گوشتا کہ مارا یا ہند بیگی کار اوار کسو جوانیا اگا برگی ہے تو ہمایا مرشی مارا چی گام دی زیرگی استا اگا روغب یک ڈے یک ملک کے آزادی کے ما خبر کنو آئیں اب گوڑ چیئے شہ نیسرا اتفاق کنیے چیئے شہ مارا وب پو بیگی ہے گوڑا آئیں اب اسی قوما پیش کنو کہ وہ ما چھ لوٹ ہوں ما چھ قسم پندے جنو او شوئے بلوچستان ہے ما باڑا ہستو شب کی کل از پیشہ شما گندے کہ مرشی بلوچستان اندرا ورنہ جن آدم پیرے نے کل یک جائے بیگا چھ لوٹ گا آجو یہ خبر کنگا آجو یہ ٹوک کنگا اوشا کہ ما آزادی لوٹ گوں تے ہمیشہ مرشی میں دی فرض ہے کہ ما دری ملکا بیاؤں وسی سوچا زیادہ کہ انگریزی وشو کلیر دارو صاف ہے سوچے دارو کہ ما چھ لوٹ گوں وسی عواما ما ڈسو کہ ما چھ لوٹ گوں میں قوم ملکا قربانی دے گے پر چھ خاطر قربانی دے گے وسی زیندہ دے گے شہادت دے وسی دے گے چاپ دے گے ملک کا ترقی دے گا لیکن چوئے ملک ایرانہ گو ما وسی حق لوٹ گو یا پاکستان از ما اندرہ 20 کمڑو مراعات گوشاں کے چی فائدہ ہے کٹو آئیاں پہ کل شے بھی گا ما غدی گوشاں کے مرشی مارا نشتو ادا بلوچا دری ملکا موقع استے یکند نشتو ٹوکا زیادہ صاف ٹوک کنو کہ ما چھ لوٹو دری ملکا مرشی ما دری ملکات کو دی ہما خبر بھی گے بلکہ بلوچستان عوام کی بلوچستان اندرہ نشتی ہے زیادہ صاف سوچے نہیں آسئی ہے کہ چھ لوٹ گیا پاکستان بربریت ایران ظلم اور جبر آن کل طاقت پریشر ہے اندرہ 20 دی آج جو ہی لوٹ گا ما دری ملک آمیدات کے مخلوقہ گندو یورپ اندرہ ما خبر کرو بعض وقت ما شما پاکستان اندرہ اسی حق لوٹو میں خیال ہے بلوچ قوم و کوز گوزور کنے کمزور کنے نزور کنے نہیں ما ہمیشہ بائدے میں یونٹی ایک پوائنٹ بھی اور بلوچ بائدے وسی یونٹی اب سوچ کا ما تاں پوائنٹس رہا یکند بھی گو جبکہ یہ وقت ما چیز 100 یا چیز 1000 مردم بلوچ بدری ملکا اتفاق ہے اسی کمی ہے ما چیز 1000 جوانیہ صاف سوچ کروں کہ مرشی خان صاحب دے گوشا کہ آزادی لوٹ رہا مد دے گوشا آزادی لوٹ رہا باقی بلوچ دے ہمیں یک پوائنٹ یک ایجنڈا صاف خبر کا کہ ما آزادی لوٹو میں خیال ہے یورپین یونین UN امریکہ زیادہ میں تکا توجہ دیا آنکشہ ایک قوم نہیں وسی سمت زان اچھے لوٹ گا سمت مارا ظاہر کرنی ہے وسار اپ دی پا دری قوم انی خاطر دی
مرشی ایک قوم اندر شما کے مرشی ما ایشینی جبر جالاستو ہمودا کہ پاکستان وسی زور کنا گیا بلوچا کہ شو آزادی لوٹ دا کھلا جنگا شہید کنا گا تو ما بلوچستان شوئے بلوچستان اپنا کار کرے ہو مرشی بلوچستان کے بعض وقت آزادی لوٹو چاہیے گوشت ہمیں گوشا کہ بھائی ما آزادی لوٹے گا لیکن یک روڈ میپ مارا نہیں دے گی ہے ما وسی ناکے سے سوچن رہا میں خیال کرنا باید بلوچ عواما نہیں ڈس سکی ہے کہ ما بلوچستان آزاد لوٹے گا شوئے بلوچستان لوٹے گا ہر وقت میں ملک گرگ بھی سا یا قبضہ بھی سا یا پاکستانات کو گپتا یا ایران گپتا آ وقت فرق کے حالات دو صدی یا دو کرنا پدا پیشہ نیم دنیا گشت گستو یکمی کرنا آت کے دنیا اندر ہزار تبدیلیات کا میڈیا گند انٹرنیٹ گند کل شچ کر گشت گا ما ہما اولی خبر کنو یا ما ترقی والے ٹوکنو ما شو کہ مارا دنیا کو مقابلہ کنی ہے یا آزاد بھی سو ہبدمی صدیہ ہبدمی کرنا واپس روکی ہے کہ ہما قبائلی نظام ہما روایت ہما دار گیا روایت ختم نہ کرنی ہے لیکن ترقی رخا مارا رخا گندگی ہے کہ دنیا اندرا چے بھی گئے اے بات ضروری ہے ممشو کہ یک جہتی ہمیں بنیاد سے بھی کہ میں یک اپتی کہ ٹوکا پوبو مچے لوٹ اور ٹوک ہمیشہ کہ مرشی جمہوریت بعد میں گپا نہیں اندرا میں ٹوکا نہیں اندرا جمہوریت خبر بھی اور میں عمل دی جمہوری بھی اور جمہوریت میں ٹوک کروں کہ بلوچستان بانگا انشاءاللہ آجو بھی آزاد بھی ما جمہوریت لوٹو ما برابری لوٹو ما کل بلوچ یا واجہ برابر مساوی میں حق با جنے آدم پیرے چکے ورنہ باید برابر اور تی قوم ہے تی قومیت ہے تی مذہبانی باید برابر حق بھی اشیا باید نو نظم ہے باید خبر شروع بھی ٹاک شروع با باید ما اسی سے ڈسکشن زیادہ کنو اسی جندے میٹنگ داروں خبر کروں کہ باید ما چھوئے بلوچستان لوٹو ایرگے بلوچستان کے مرشی پنجابی و گجر مارا غلام واجدار گا بانگا ما دیگر قوما غلام کنو ارادہ ہے دیگر مذہب نزور مذہب اسی غلام داری ہے یا میں برابر بھی ایک روڈ میپ مگشن کے بلوچا نی دے گی ہے گریٹر یونٹی خاطر کہ ایک دومی گریٹر انڈرسٹینڈ ایک دیگر بیزانو کہ من چھے لوٹا گا دیگر دوست چھے لوٹا گا تی بلوچ راشو نے سنگت چھے لوٹا گا ہمیں ارگا گوڑ ما ترقی کسو کنو اگا شس کنو اسی ما نی اے وقت ہے سوال آنی جواب نیست ہے گوڑ مارا معلوم نے ما آزاد بلوچستان چھوئے آزاد بلوچستان مارا ملی کسے باید نیا سوشل کانٹریکٹ یا عوام بلوچ قوم اگو مارے کانٹریکٹ ہے چینی ہر واجہ کانٹریکٹ ہے کم از کم میں نیت ظاہر بھی ما ہمیشہ سوچ کرنا میں قومی یا رسپانسبلٹی یا فرض ہمیشہ اگر ایشیا مانی اے وقتا ظاہر نخرو گوڑ باز مشکل بھی گیا مشکل کہ باز سنگت گوشگا دوست مارا گوشگا کہ شو اتفاق کرنے اتفاق دی بنیاد با اتفاق دی پوائنٹس با 6 پوائنٹس را مارا اتفاق کرنے گئے اگر کسے گوشی کہ میں اتفاق کرنا تھی پجیا اور اتفاق وجہ ما لیکن ما پاکستان حمایتی ما پاکستان تھا وسی حق لوٹا جمہوری حق یا مساوی حق کل شے لوٹا پھر مت ہی پجے اتفاق کرنا ما الیکشن آم روا ما اتفاق طرح لوٹا بھائی ما گوشگا کہ الیکشن پاکستانی جمہوریت یا ایرانی جمہوریت بلوچ غلامی ما و تسلیم کنو ایشیا باید ما نیز میں ناکس سے سوچا بیشے کہ ما ایشیا کلیر کنو کہ ظاہر کنو مخلوق گا پاکستان اندر ہر حق کے ہر چیز لوٹو بھی گئے 60 سال ہے چینہ دا سے نیدی مارا ہے چینہ دا باید ویسے یک سوچ کرو کہ آزادی اور پاکستان میں داس گفت نبی اگر یہ دے گی بھی گا 60 سال پیشہ یا ایران چیزیں دے گی بھی گا 80 سال پیشہ مارا دے گا 80 سال اندر دے گا آئی ارادہ نیست ہے
آپ بلوچ وسائل استعمال کرنے گا بلوچ وسیع یک سبجیکٹ وسیع غلام واجدار گا اور نیدی دار رندہ دیشے نہیں سوچتا بھی میں سوچ باز جو آئین ہے خاطر ما انسانیت پسند ہوں ہر قوم آنی برابریت آئین دی ہمیں سوچ بائے دے بھی اگر آئین یہ سوچ نیستے گوڑا انصاف جمہوریت نیائے شکر مہربانی شما باز شاد کے دست بورس کے باز 10 بورس بھی آئیں نوبت سرا بھی ہے کہ دست آیا کہ بورس بھی نوبت نے لوٹی تھے ڈاکٹر مجھے میری سوال تیسرا جواب تو کہ باہری تھا پدام پیچھے کمپلیکیشن تھے مبرک لوٹا جوستا ہمیں گاب تو کہ کسی کے الیکشن آف پاکستان اسمبلی شرکت کا یعنی تسلیم کا کی غلامی ہے پر مروچی کی حالت ہو کا اگر ایک نیشنلسٹ اسمبلی تو کرو نیشنلسٹ اچھک تو گوش مختلف درجہ ہستا نیشنلزم میں یا کسی کی پاکستانی اسٹیٹ تو کا آئیے قبول کا ہوتی نیشنلزم کا پاچان و یا کی اسی نامان ہوتی درست ایک سن تجربہ ہوتا وہ ایدہ من گئے امید نہیں ہو آکس نے اسمبلی نام آئے پاکستان اسٹیٹ نام آنے پر مروچی حالاتاں مطابقہ ہمارا یعنی کہ پاکستان تو کا بہرحال دنی کا بارڈر کسی پاکستان ہے وہ ہو رہا ایران ہے وہ ہو رہا اگر یک نیشنلسٹی ہمیں نیشنلستانی کی پاکستان تو کا ہستا وہ اسمبلی روگ لوٹا وہ دا اسمبلی تہا اگر بلوچستان ہے مثلا کھولو اگر جنگ بھی بلوچ ظلم بھی سرائی بھی روکچیا ظلم بھی یا مکرانہ بھی اگر سینٹ تو کا یا پاکستان اسمبلی تہا یا کہ بلوچستان اسمبلی تہا یا کہ سٹریٹ میں تھی سردانہ بلوچی کا پاجان کی مثلا روکچیا کس نے جنگ مری بلوچ سرا ظلم بھی یا کھولو آئی کارنوں تھے مری سرا ظلم بھی اور آئی باوجود کہ اس پاکستان اسمبلی ممبر آئے شی یا نقصانی گا پی کی عمارت کسی وہ در روئی گا پاجا یا کہ اسی یا جوہدی منی شخصان میں نظر آشنے کی یہ عمارت کی یہ کارا کانتے ہیں شی یا بحری آ جوہدے کہ آئے کہ کوہاں یا کس نے وہ تھی آزادی گا پاجا یہ عمارت کی اسمبلی تو کا گا پاجا بلی پاکستان اسٹیٹ تو کا ہے بلی آہم وہ تھی کس نے بروچی گا پاجا وہ یہ دنیا مثلا کئی لیجٹیمیسی ازیری تھے اسمبلی ہے گا یہ مردم کی پارلیمنٹ ممبر ہیں یہ مردم اچھا کام نظام کہ پاکستان الیکشن ایک سلیکشن ہے اسی بارت نظر چین یہ کو بتائے گا ہر ایک یہ الیکشن جک کے آپ پو بھی کیا غلام ہستے اور آپ باید الیکشن جک یک خبر ہے لیکن دومی پوائنٹ ہے کہ عراق اندرہ امریکہ شتا امریکہ ظاہر کسا کہ آکیوپائی کسی ہے قبضہ کسی عراق اور عراق اندرہ الیکشن آرتا ہے آکیوپائیڈ عراق اندرہ الیکشن آرتا ہے نور المالکی یا دیگر مردم کل ہاتھ کا الیکشن جکتا ہے لیکن پاکستان بلوچستان قبضہ کسی ہے آ قبضہ نمن نگے آنکھ شکر تم منع وہ علاق سے تم منع وہ یک جائے بھی سے وسی خوشی اگو اگر میں قبضہ منی گڑ دیکھا سے گوشی کے نی یک رائے ہستے کہ میں الیکشن رواں وسی قبضہ من ہے اوکیوپیشن من نگے میں رواں گڑ گوشاں کے بدر کف میں ملک اس آتے گوشی کہ تم میں ملک کے حصہ ہے تم میں ملک کے تم منع کو علاق سے تم منع کو یک جائے خوشی ہے گوات کے تو دستخط سے یا ہر خبر سے تم میں پجی صلاح گو یک جائے بھی سے میں قبضہ نہ من نگے گڑ اگر قبضہ نہ من نگے گڑ مکھ الیکشن جک کا ممبر جوڑ با سینیٹر رواں مقصد ماں آئی حاکمیت من نگا آئی قبضہ جائز سٹیمپ جنگا ٹپو جنگا کہ تئی قبضہ جائز ہے تک مدی طرح سپورٹ کرنا ماں ہمیں وجہ اے ٹوٹل بوگس ہے اور دومی شو ہمیں گوشتا کہ اے مردم اگر کڑو بھی سینیٹر ٹاک کہ بلوچ بکٹی علاقہ فوج کشی مخنے مکرانہ فوج کشی مخنے چکر مخلوقانی سا بچانی چکر مخلوقانی جانا بچانی خانہ پوری کرنے گئے چھوڑو بلوچا پرہ مگے بلوچا رد دے گئے اس نے حقیقتا یک مردم سا بچانت نخا
وزیر کے عمرانی گوشی میں اگا مخلوقانی دست بندگ بھی سا دیگر روشا کشک بھی سا شہید کنک بھی سا ورنہ بے وسے الجزیرہ سر وقت گوشتے کہ مگ شاہ بانگا مئی لاش بلی ہمیں عمرانی گوشتا تو مرشی اکر بے وسا آئیں گپا گو آئی خبرہ گو یک جانے بچی بلوچ ہے یا اچو چڑھوا بلوچ ہے بس کہ ٹاک کرنے یا مشتو خبر کسو اصلی اندرائی مین ایجنڈا چاہیے وسی ذاتا زوراخ کرنے وسی پیسہ ٹھہنے بنگلہ ٹھہنے وسی پاکستانہ دنیا جائز قانونی جائز حق دے گی تب بلوچستان واجہ ہے مرچی ہمیں شما خبر کرنے ہمیں رہسانی اسی سرکار کے آت کا سری کار چیک سے شورا اگر یاد بھی فاتحہ سے علاج اور نواب بکتی فاتحہ گفتے اولی کار بلوچستان اسمبلی اندر آت کو ہمیں کار سے مرشی ہمارا رہسانی براس سراج رہسانی بلوچانی ورنہ زور تو کلا شہید کرنے گئے اور روڈانی ساتھ گئے اے طاقت ہے اے پاکستانی پیسہ ہے اے پاکستانی طاقت ہے اے پاکستانی طاقت ہے نشہ ہے بلوچ خلاف استعمال کرنے گئے تو کل مغشان جوائیں خبر ہمشے نہ الیکشن اب کسے بھی نہ یہ کانٹیسٹ کر نہ آیا قانونی یک مطلب لیجٹمیسی بلا مدائشیہ اور کل بائیکاٹ کرنا باید بلوچ قوم بائیکاٹ کرتا چیز من یک چیز کم میں زیادہ اسی تا اضافہ کنین اگر میں مرچی اگر شما بگن دے دو آدھا یک کے فیڈرل گورنمنٹ نمائندہ گند یک کے کیس پروونشل گورنمنٹ ہما صوبہ کہ کل میں ممبرز آیا ووٹ کرتگن وزیر اعلیٰ بودا اگر اے اردو کے شما بیانان بگندت اے اردو 4 وارا چے زیاد ہمیں بیانات آتا گن کہ 95% اختیار گھوما گون نے ایشانی وتی سٹیٹمنٹ امایان کوٹ کنا گن کہ مارا ہچ اختیار نے یعنی شمی سوال جواب اما تو کہ وزیر اعلیٰ بوتا 66 ممبر آیا گون ہاست وتی دپا چے گوشا گائند کہ مارا ہچ اختیار نے کے فیڈرل گورنمنٹ نمائندہ گند آیا چے تنخواہ گرا گائند وتی دپا چے گوشا گائند گوما 5% دی اختیار نیست تو آدھا کہ یک قوم میں مخلوقہ کہ انچوڑ کے گوشن دی ڈیموکریسی ہے یا ہر چیز کے ہست سلیکشن ہے بیت یا الیکشن ہر نام ہے کہ آیا بدیت ہزاران لکھان مردم کے ایشان اسمبلی آنی تا کارند یعنی ہمیں ووٹ توہین کیا ہچ کارے کنگ نکند پر آئین میں شمائی وتی زانتکاران جرنلسٹان ڈاکٹران انجینئرزان پروفیسرزان برگاند کشگانتے اور صاف ظاہر ہیں روچے دے ما یم نا شپا بیانت روچے دے ما برانتے آئی وتی چے گوشانتے کہ نون انٹیریئر منسٹری ہیں آئی وتی وزیر گوشا گائیں اول گوشتا کہ 1500 مردم گار بوتا گند یا 1100 مردم آیا چران گوشتا جی 600 چیزیں مردم گار بوتا نون چیزیں یک ماہ پیش گوشتا گند صرف 6 مردم گارند اما یک مردم 6 وار بیان دیا گئے آئی وتی سپریم کورٹا کہ ملک ہے آیا چے مزنین عدالت نیست ملک ہے وط کنوکٹ کرتا آئی پرائم منسٹر کہ کیست کرپشن زیتا او ہمیں مواد مخدرہ جوڑ کنا گئے ہمیں کیمیکلز آئی بچوت کرتا وط عدالت توہین کرتا مگر گوڑا ہم اما ملک وزیر اعظم وط فخرہ چے وطارہ گوشید اگر اے ملکا تو کسے سرا آئی وزیر سرام الزام بیت ریزائن کند ایک کل اما نظریہ ضرورت مطابق یست اے ملک چلا گئے نون میں زانتکار کے ہستند آکے سرپدین مردمند ایشی تا چے گوشند آیا اے مخلوق برونت الیکشن آکے الیکشن کند
ممبر جوڑ بیت آ کل ممبر یک جاگہ بیانت یک وزیر اعلیٰ جوڑ کنند آ وزیر اعلیٰ وتی دپا چے گوشید منا 5% اختیار نیست گوڑا آ ممبرہ کے ہزاران بلوچ ووٹ دین کہ آ بروانت آیانی توار ببین گوڑا آیانی چے حیثیت بھی اے سچویشن ہے تا باید بلوچ وقت فکر بکند عوام فکر بکند کہ آیان میں اپیل وتی عوام آئیں وتی مخلوق آئیں کہ آ کے مردمان آکارند آیان ہچ اختیار نیست گوڑا وتی ووٹا پرچے ضائع کنند اے تکلیفہ پرچے کنند کہ آدس کان بروند کہ آ مخلوق آئینی ہچ کار کائگ نکند باقی انچون کے ہر بیار وطنون گوشت کہ آ کے تی حیثیتا یعنی تی یک آزاد حیثیت بوتا آ تی سرا قبضہ کرتا آ حیثیتا کہ آ بمنید کہ ہو من قبضہ گیری ان گھڑا میں یک قصہ گیند نہ آئے اے تسلیم کنا گیند کہ آ قبضہ گیری بلکہ گوشی تو منی کہ حصہ گئے تاریخی لحاظہ مارا آیا گو نہ ہچ تاریخی نیست مذہبی لحاظہ صرف میں مذہب شاید یقینت مگر مذہب لحاظہ گوڑا مراکش آچے انڈونیشیا کل مسلمانان گوڑا کل یک ملک بھی بہن گوڑا پرچے 80-90 ملکند آیا چے علاوہ کیست گوٹا چے مزنین کے پوائنٹ ایشن کہ ماں کے اسمبلیز آنی تاروان ماں ووٹ گرن ہمیں مخلوق آچے میں توار او خبرہ یک میجر نمن نیت آ کے جنرال انت یا دیگر انت آخو کل آچے باز بالاتر انت اما قانون آچے بالاتر انت گوڑا آ حساب تا ماں چے کنک کنن بلکہ یک گوٹا چے مزن نقصان وطارہ دین کہ آئی قبضہ گیریہ ما تسلیم کنن اے میں ذاتکارانی کارند کہ ایشا چون فارمولیٹ کنن پرچے ایشانی کل بیان میں شمی دے ماند ما وتی دلا چی خبرہ نہ کنگا وتی دپا چی خبرہ کرتگا بگوش وجہ میں وجہش میں منی جوستش ہیں کہ بعد 1948 تک پاکستان بلوچستان اکپائی کو اشغال کو میں لفظہ بجرانی 5-6 جنگ تنید بوتا مزنی بلوچستان آزادی وشی آخری ہیں کہ 5-6 سال پیش بونگیج بوتا و ہنگا ادامه هستیم شما خیالا علتی دلیلی چیه که ما بلوچ قوم به نتیجه نرسیدیم هر جنگی بوده 5-6 سال طول داشته بعدا پاکستان موفق بوده که بلوچانا گارگون بکنن که جنتش یکی من سوال چیه شما خیال چی علتی دومی سوال چیه که چیه بلوچان چیه یک امبرلای بقول انگلیزان جمع نبن هر کسا هر قومی را هر طایفه را وقتی تنظیم هستن وقتی پارتی هستن تو بلوچستانی بار و کار کنده نه بلوچستان آجوی کار کنه ولی فرنگ فلسطینیان که درانی سازمانان چه چپ چه راست چه لیبرال جمع بودن چه یک امبرلایی و وقتی آجوی باره و کارش بود دنیاش نشان داد که ما یکونیم ما اکپای دیگین و موت آزادی بودیم شما جست واجه چه آنصاب هست یا واجه چه خیر بیاره؟ هر دوینا هر دوینا چرا شهرین جستن سوال ہمیشہ کہ چا 5 آزادی جنگ بھی سے اور کامیابی چا فیصل نقص ہے ہر جنگ اگی جنگ اب مارا تیار کسو
دشمن زورخ دشمن باز طاقتور دشمن طریقہ دی فرق آیا وسطہ آیا حاکم انگریز آیا میں نیاما نا اتفاقی پیدا کسا آنکہ کچھ ڈیوائڈ اینڈ رول اور وسی فائدہ کسا وسی کٹو اپکار کسا گنتی ما سری تے ہما یقین دا گوڑ تاریخی میں کمزوری استعمال کسا تھا وگوشا کہ طائفہ نہیں اندرا قبیلہ نہیں اندرا آبیس بھی میں کمزوری استعمال کسا میں خلاف بلوچ قوم خلاف تو ہما یہ نی کل تجربہ اس کے ماں گوست ہیں بلوچ قوم 60 سال کے پاکستان ہے غلامی اندر گوازن تھے ہمیشہ ماں وسی ذاتی ہمیں گوشاں کے باعد ماں بو اور آئیں تجربہ زیرو کہ 6 غلطی بھی سگن تا علام بلوچ قوم از جنگ 6 وجہ جک سگنت 6 وجہ اصلی اندر تے پاکستان باز طاقتور کل دنیا یا ہتھیار دے گا مروچی اے ملک سویڈن ہتھیار باغ کرنے گیا این سرا ہما ہتھیار بیس بھی بلوچ آنی سرا استعمال بھی گئے تے اے حقیقت ہے بلوچ وسی دفاع ہچی نیستے ماں سوائے سائے مزائیں چی بنت یا کل از مزائیں کہ وشی انگریز میں ول پاور کل از مزائیں ہتھیار ہے میں کہ مرشی ادم ہے شناخت برقرار داشتے میں ایمان و غیرت بلوچی یا ایک روایات ہے ہمیشہ مرشی کچا میں شناخت برقرار ہے دیگر شما گوشتے فلسطین ہے فلسطین اور فلسطین اگو کہ موازنہ یا میں بلوچی بیٹر کمپیر کنگ اگر میں کمپیر کنوں بلوچا ہما سپورٹ کے فلسطینہ مل رہی ہے اگر بلوچا مل سے میں بازک گا رہا ہوگا فلسطینہ عرب لیگ بڑھائی دے گا فلسطینہ چڑھو امارات واجہ ملک اربانی ڈالر دے گا آئیں وسی سفارت چلے نگا آئیں کار کنا پروپیگنڈا لابینگ کنا مارا بلوچا کس سے سپورٹ نیستے میں ہر وقت ہر جنگ سیلف سفیشنٹ سیلف ریلائنس میں ماں وسی جند طاقت وسی جند ہٹ سرا وسی جند زور سرا ہر وقت انحصار کسے اور ہما یہو کار کسے اگر فنڈ بلوچا جمع کسے ہم بلوچا لوٹ سہی اگر کار ہم کسے بلوچا بڑائی لوٹ سہی تو آئیں اندر باز مزہ فرق ہے اگر سپورٹ مارا ملا میں باز اگار ہوگا فلسطینہ بالکل مارا زیادہ ہی نام ہے مارا زیادہ ہی شناخت ہے آئر کے خطہ اندر ہے کہ بعض وہ اسرائیل ہے کہ امریکہ دوست ہے اور فلسطین ہے کہ عربانی سپورٹ ہے ہمیشہ زیادہ ہی شناخت مل سا میں خیال ہے نی اولی ہر چیز غلطی ہر چیز یا ناپوئی یا غلط فیصلہ بعد نی میں نندو تجزیہ بکنو اور بلوچ آزادی اب گپ جنو اور بلوچستان کے آزاد بھی آئیں اب دی مارا نی از ایک پلان ایک روڈ میپ دے گی ہمیشہ مائیں زیادہ اس طرح کہ انگریزی ایمفسائز کرنے گا اگر بھی میں یونٹی زیادہ بھی میں یکجہتی زیادہ بھی کہ میں صحیح با کہ بلوچستان کہ میں لوٹ گوں چوئے بلوچستان بھی آئیں اب زیادہ ہمیشہ کہ مردم اولا معلوم نہیں کہ میں یک چیز لوٹ گوں لیکن معلوم نہیں کہ بانگا چوئے میں شکر کہ میں سویڈن پیدا گا سٹاکہوم فلائٹ ضرورتوں مانا کم از کم یک پرچی ہے وانا کہ اکر نفوس ہے اکر مردم ہے اے شہر ہے اے ٹرین ہے اے روڈ ہے مارا ہوں باید معلوم بھی کہ ماں بانگا آزاد بلوچستان چھے بھی آئندر بلوچ ترقی چھے سوچے جمہوریت بھی نہ بھی یا اولی نظام با قبائلی نظام حاوی بھی یا جمہوریت حاوی بھی اسی سے غور کریے ہما ہمارا یکجہتی تک بارت ہما ہمارا ترقی تک بارت اور کانٹریکٹ موشا کہ کانٹریکٹ گو بلوچ قوم ہما کرو بہتر ہے لیڈرشپ یک جائے بھی بلوچ کے ہرچی کے راشونا آباد یک جائے با یک پلان ہے کنا اے یک تاریخی وقت ہے اے وقت آباد مارا برائن کہ مارا بعض نقصان بھی اگر ماں برائن تھا اے موقع کہ دنیا طالبان ہم گندگی پاکستانی ڈبل سٹینڈرڈ ہم گندگی ایرانی ایمبیشن خیالات کہ چھو دنیا قبضہ کنو یا وسیع علاقہ اندرا نیوکلیر بم ٹھہنا کل شہر دنیا نگاہ ہے اور اے وقت ہم بلوچ یکجہتی ہے نظانیت
اور یک جاتی نخند بالکل از مزہ ناپو مردم ما بو بلوچ جبکہ اے وقت امریکہ ہم ضرورت است یورپ ہم ضرورت است ہما منطقہ ہما خطہ قوم آئیں دی میں ضرورت ہے میں ایمبیشن یا قوم واجہ آزاد بلوچستان ہمیں بھی کہ ما ترقی لوٹوں ما غدی آزاد بھی سو دیگر قوم قبضہ کرنے یہ میں ارادہ نہیں ما اسی شناخت برقرار کرنے لوٹوں تو یہ چیزاں اس اگر ما یک جائے بوں اور اسی سے کار کروں میں خیال ہے دیگر دنیا ہمارا سپورٹ کرنا ما کامیاب بو اگر ما سننا ہما کہ اولی غلطی بھی سگا آئیں گھر تو دور آئیں نو آئیں گھر تو ریپیٹ کرو یہ واپس ہمارا گوڑ بھی نقصان بھی ہمارا یک من کم میں اضافہ کریں شما فلسطین و اسرائیل خبرہ کرتے بلوچستان و فلسطین تا یک بعض مزن فرق ہیں کہ فلسطین ہچ وقت ملک نبوتا و بلوچستان یک ملک بوتا فلسطین یک علاقہ گئے نام بوتا آئی سرا یعنی سلطنت عثمانیہ یک حساب کتاب بوتا یعنی چون یک خطہ نبوتا چون میں شمی بلوچستان کہ آ یک ریاست آزاد بوتا و آیا خود مختار بوتا آئی الائنسز بوتا گند وقت گو مغلہ بوتا وقت گو ایرانہ بوتا آخری ان الائنس کیس اوغان آگون بوتا افغانستان آگون او افغانستان آچے تقریباً 600 سال پیش بلوچستان یک ملک بوتا افغانستان احمد شاہ ابدالی اے وقتا آزاد بوتا او آئی آزادی تام کے غٹا چے مزنین دست بوتا آ بلوچ بوتا کہ افغانستان ایک آزاد مملکت جوڑ بوتا آئی تا غٹا چے مزنین دست کے بوتا کہ افغان آزاد بوتا آ بلوچ بوتا نون اے چیزیں مئی وتی انچون کے ہربیارم گشت کے مئی وتی تام چیزیں نقص ہستند مگر ایشنت کے مئی زانتکار کے دراند کہ یعنی تعلیم یافتہ گند انچون کے مئی نرینا انچون باید مئی نیاڑی باید بنندند او اے چیزا زانتکار او اماچے گوشنتے تعلیم یافتہ باید دیما ببرند دومی خبر امیت کہ مئی نقصان چے بوتا ای 60 سال تا عام کے نقصانات ہستن مئی شمئی تاریخ قلم نویس وط نویستا گانتے نون اے کہ چاند سے مارا شمارا بلوچا رستا یک زمانہ کے بوتا شاید کمیونیکیشن نہ بوتا ٹیلی ویژن نہ بوتا فون نہ بوتا شمئی ٹرانسپورٹ روڈ ٹرانسپورٹ نہ بوتا یک خط ذریعہ گئے یک خط مگر مقصد کلاتا چکس دیم داتا پا تربتا یا 5 روز 4 روچا سر بوتا مرچی غٹا چے مزنن ایڈوانٹیج کے مارا شمارا ہست ہمیں کمیونیکیشن و میڈیا ہیں او انٹرنیٹ ہیں او مئی ورنان کہ ہمیں بلاگز آن کرتا گند او مئی خیالہ چونین اگر مئی شمئی زانتکار کم میں ہمت بکرند کہ اما نیشنل انٹرسٹ آپا انچون کے عربی ارگوش کے یک روڈ میپ ہے پرچے مارا شمارا ما یک مذہب اچے تعلق دارن مارا یک ٹریڈیشن ہے کلچر است او پرچے کے شما ما شما کل درے ملکا نندوکن ما آئیتا چے ماڈرنٹی کارک کنن وتی کلچر او اے حساب ہے کلا مذہبہ کلا یعنی کہ کل بلوچا پا قابل قبول بھی بیت فکر مارا شمارا ہر فکر آچے مارا شمارا مردم است مقصد لیفٹسٹ فکر مست میتا رائٹسٹ مست میتا مذہبی بازین پرچے ایران مگر شما من کمپیر کرے گا ان اردو کے بلوچستان
یعنی مذہبی نمائی شمائی هست تو ایک کلا باید زانتکار یک باید بینندند او یک انچونین روڈ میپ جور بکنند آلریڈی منی خیالا نازادہ ہیربیار کلا شنگ کرتا ہمیں پارٹیانم داتا مگر آئی سرا کم میں مزید اگر زانتکارم آئیتا انوالو ببیند کہ وتی بلوچ کی حالت انت آن دا گراؤنڈ سچویشن آئی کہ آیا پا چی آئی فائدہ گا ما شما وقت ناروے ایدا مائی براس نندوکن شما وقت سویڈن آئین ما لندن آنندوکن سوشل سیٹ اپ چی بھی بیت مارا فی الحال ایک سکیلٹن ہے جوڑ کنک کپی کہ چونین بلوچستان باید مئی مخلوق چے لوٹیت اے نا کہ من چے لوٹین فلان چے لوٹیت اے پارٹی چے لوٹیت نا مئی مخلوقا چے قبول بیت او چے آئی مفادتا بیت تو یک کنیکشن ہے بیت کہ وتی مخلوقا گون تو یک انٹریکٹ کنے یک ڈیبیٹ تو کنے ڈیبیٹ تاکہ تو نکن ہے اما وشین چیزا تو دیما کارگ نکن ہے چے چیز اما لوٹن چے نہ لوٹن تو ایم جوانین خبر کرت آلریڈی یک چیز یک چارٹر ہے صاحبہ ہم ایدا داتا گن شنگ کرتا گن مگر کم میں مزید کار لوٹی تھا مام ہمیں لوٹن کہ ہر چکا کہ مئی زانتکار انت عام کل بنندند کل بنندند او ہمیں چیزا دیما کمے بے برند یا کما روڈ میں پہ جوڑ بکنند باقی مئی زانتکار بعض زانتکار مثلا مگر باید وطیہ میں پنجابی غلام ذہنیتام بلند او گجری غلامی ذہنیتام بلند انچون کہ مئی واجہ یک خبر دا کرت اما بچک کے بابتا منن واپس امائی سرا کائن کہ مارا زانتکار ہست مگر آیا وتی ہمیں ذہن زنجیرہ یک کم میں پوتی ہمیں نیشنل انٹرسٹا یکور کنگی کبھی تاکہ آیا تا اما کلیرٹی بھی بیت کہ صاف بگن دیت وتی قوم میں مفادتا بگن دیت نہ کہ اچما دنیا چے لوٹیت نہ ما دنیا چے لوٹن ما چے لوٹن بعضین بار مئی ہمیں پارلیمان ممبران گون یا کانگریسمن آنگون آبیت ما ہر وقت یک چیز سرا فوکس کنن کہ مئی بلوچ مفادتا چیند نہ کہ دنیا اچما چے لوٹیت اگر مرچی شما ہر ملک بگندے چون کے در ملک ہر کس ہر ملک اول وتی مفادہ گندیت گڑا گندیت کے منچون اے ایڈجسٹ کنک کنین وطار بچے ما ایک بعض ماڈرن دور تا روا گا تو اے دو چیزان کہ اگر میں زانتکار اے دو زنجیران وتی ذہن آچے بکشند ہمیں غلامی ہے گجر زدگی ہے اور پنجابی زدگی ہے منی خیالہ ما بعض جوانین یک چے گوشنت روڈ میپ پوتی قوم پا بلوچستان کا شکل منی جوست چه دوی واجهان فدنشتگن ایشه که شما همه گفتن توقع یک جالبی گفتن بود شما وقتی به منشور وقتی نظر وقتی به گفتن پاش کردن دین دادن بویه دیگه پاچنی واسه دین دادن که بود مثلا چی هست ولی من نظرم که شما تا این مدت که ادامه هسته تا چه اندازه شما کامیاب بشید یه کارن تو کار یکی دومی جوستیشه که سنگل پارتی که ارد دگد پاکستان بلوچستان تو کار آیا پروژه که سبب چیه؟ به چه پروژه؟ به چه نبود؟ مثلا منی خیال یک چیز نون پیشتر میں گوشتن
که می زانتکار پرچه باز چیز هست می تا نقص هست گوشی تما دوزکا هم می شمی سرا فرشته پیرادار نبایند چون وش کتگون کسی شتگت منی خیال آماده چه کلا ہوئی آتگت که بلوچ اما که اما یک آئے هست آدھا فرشتہ نیشتن من امی خاطرہ ایشی تاوتی جواب آدھا یک لوٹی کہ ہر یک کے است قوم میں کیست آ لکھ کپیت یک حد اس کان گوڑا فرشتہ واپس آیا جال جنت واپس اما کر دیتا کپیت بلوچ سرا نیشتن پچے ہر بلوچ ود دگرہ چکی اے یک مگر یک وقت تقاضا انت یک کے ہست اما منی خیالہ ایگو شما گوشت یا چے گوشنتے یک فکر گوشتے سرپد گوشت ہمیں خاطرہ من گوشتون کہ اگر میں زانتکار وتی ہمیں مغزہ چے ہمیں زنجیران گجریے او پنجابی بکشید آ زانتکار پرچی ہر کارا ماں خیر بیار دیگا براس کنگ نکنن زانتکارام یک رول ہست ہر سوسائٹی تا کہ آ باید ای چیزا کے ہست وتی مخلوقا گون انٹروڈیوس بکند او ڈیبیٹ بکند ایشی سرا زانتکار ہے کار نون ہر کارا کے ماں بکنن ہر کارا ببین مارا جی یک کارے بنبیت زانتکار پرچی آیا گوشک بیت پرچی آیا انٹلیکچوالز آیا یعنی کار ہمیشن ابنندن بحث بکنند ڈیبیٹ بکنند وتی مخلوقا گون کیس انٹریکٹ بکنند او آیا نیم اما نظر آ بیارند پرچی میں شمی باز ڈائیورس ان سوسائٹی ہیں لیکن میں شمی تا کمیونسٹ مست میں شمی تا مقصد ٹرائبل ہم ہست میں شمی تا ملا ہم بعض مزن ایک خاص کر چاہے شیعہ ایران ان فنڈامنٹلسٹ یا تی وابی و فنڈامنٹلسٹ پاکستان ہیں لیکن ایم دو سٹیٹ ہیں ایشانی مزن یک اثر کپتا میں شمی مخلوق سرا انچون کے واجہ نون گوشت کہ ما اگر بلوچستان آچے یک بلوچی میگزین یا کتاب آورتن ہم ما پتورس لرز ارپاد بوتے نون ایشنت کے ہر چیز کے ہست ما مردم کنگ نکنن چیزیں میں زانتکار و موتی ذمواری آن بزورند او آ ایشا ڈیبیٹ بکنند او یک انچون نقشگے بکشند پرچے کہ ماں ڈیموکریسی خبرہ کنن کہ آئندہ گین بلوچستان کے است منی خیالہ واجہ اربیار وطم وطی ہمیں چارٹر تام ہمیں چیزا داتا کہ ڈیموکریٹک یعنی ملک کے بیت تو آ ملکا آ مخلوق الیکٹ کند مگر آ وقت اس کان کہ آ الیکٹ بکند او چے آ پارلیمان جور بیت او آ پارلیمان قانون سازی بکند میں شمی زانتکار کے استند باید یک روڈ میپ خوبے گا پی ایچ ڈیز میں شمی تا بازند لائرز میں شمی تا ایدہ درا بازند اگر 6,000 یا 4,000 مردم ہے ایشی تا مارا 10 5 20 تے ہر طبقہ گاچے در کپیت ما شما وقت یک ماڈرن ان سوسائٹی ایتا نندو کا ما یعنی پنجابی ہے یا گجر ہے چمبا ہے چیرا نہ نندو کن ما دیگر ملکانی تا نندو کن اے ملک مردم چے وتی مخلوقہ چے فائدہ دیں چونکہ شمائی ایجوکیشنل سسٹم ہے شمائی چے سوشل سسٹم ہے تو ای بازین کار کیست میں زانتکار آنی گند ما اگر ہاں ایشنت کی آ ڈیبیٹ بکنن تیشا آ ایشی سرا ڈیبیٹ بکنن آ یک نقشگ یک اسکیلٹن ہے جور بکنن کہ چونین بلوچستان
آیا چه علاوه پیشم وانی خیلی واجه اربی همی خبر کرد که ما چون این بلوچستان لوٹن کہ ما ہمیں غلامی تسلط جالا بمانن یا ہمیں زنجیران بپروشن میں مفادتا چینت مرچی ہے دنیا تی نیمگا متوجہنت اے دنیا تا ہر وقت تی سرا متوجہ کو نہ مانیت اے حالات ہے کہ مرچی جوڑ بوتا میں بلوچے یک چیز فرق ہے ہر مردم ہے کہ ایدہ نشتا آیا 20 مردمہ کو کنونس کنکت پرچے میں شمائی سٹرکچر انچونند ما کل قوم یک دگرہ گون سانگ بندی ان ہونے رشتہ گند تو اے تو مام کیست اے کلٹیویٹ بوتا اے 80 سالہ چے اے پنچ جنگ پرچے شمائی نیمگام بوتن پنچ جنگ اے نیمگام بوتن ما چے فائدہ کرتن چے نقصان کرتن آ وقتا مارا شمارا ہچ قسم میں بیکنگ نیست کم میں منی خیالہ چیزیں وقتا پا عراق آدھا کمک کرت شمائی مخلوقا مگر میں نے مگا ہچ کسا مگر مرچی دنیا لوٹیت آتائی نے مگا گندگائیت کہ آیا تو بحیثیت یک قوم تو ای تاوانا دارے کہ مرچی دنیا تا یک ریسپونسیبل قوم میں بنیادہ گیجک کنے ہے نا مارا کون خواست ای بنیادو مست ما فلسطین نیستن یا ما کشمیر نیستن کشمیر میں فلسطین سچویشن میں تباس فرق ہے کشمیر اگر ریاست بوتا آ جتائن کس سگے بوتا فلسطین ہچ وقت ریاست نہ بوتا مگر آئی مخلوق لوٹیت کہ ماں ریاست جوڑ بے بین کشمیر ہمیشہ کہ آئی مخلوق لوٹیت کہ آئی یک ریاست جوڑ بے بیت مگر مارا شمارا یک تاریخی ہے مارا ٹریڈیشن اور ماں وطی زمین سرانشتگن نون چاہے پاکستان ہے چاہے ایران ہے اے یک قسم وطی پاپولیشن زان وطی ہمیں مخلوقہ میں شمائی سرزمین ہے تا آکورتا مارا شمارا بغیر سیستان بلوچستان مارا 4 دیگر یا 6 دیگر چے گوشانتے صوبہ ہست ایران ہے تا ہرمزگان ہے صوبہ ہے کرمان ہے شمائی برے خراسان سیستان بلوچستان سے علاوہ 6 دیگر آئی تا آلریڈی تا تو مائنورٹی جوڑ بوتا گئے مرچی زائدان ہے تا بلوچ مائنورٹی تو نون ما پرچے خبر نے انچون اما خرگوش ڈولا 4 12 چوچا دین ما شما یک دو کارکن یا انچونن کس سگے بیت وجہ زائدان اگر پکنے راس کے تو کا نیکشا ہے تو کا گنڈے جاگا ادا مقصد بلوچا اقلیت تو کا گئے گا 4-5 سال ہوتا کہے گا فاصلہ 4-5 سال کہتے ہیں وہ بسیج جن چوک گونا جن سیاد کا بلوچا انجیدہ سے داز آ رہا مثلا اے چیز میں کم میں زانتکار میں ورنہ پرچے ایز اے قوم ما کم میں نونیشہ دیما برگین ما پیشم اربیرا گونا میں خبر کرتا ما گوشتا بابا نون مارا ہر یک کیا یک بڑے گونن ما ہمیں بڑھان وطی پشتا بلن ما ہمیں نوکین سفرہ وطی without burden شروع بکنن او آس سفر آزادی ہے سفر انت حالانکہ کنگان ہے یہ نہ کہ نہ کنا کل کنگان تھے شاید میں ہمیں کل قوم آنچے غٹا آنچے زیادہ نقصان مری قوم آبوتا آیا چے رند بکٹی آبوتا آیا چے رند ہر قوم آبوتا بلوچستان ہے یک قوم چونے نیست کہ آیا نقصان نبوتا یہ مزن جنگے تھا پرچے شمائی 85 سال ہے ایکسپیرینس اگر شما دیما بیارے تو میں ہمیں 65 سال ہے مزن ہے یک دے اول شيء قلت لهم قلت لهم خوشحال وقت الجانب بلوشي تي أوروبا عام إنك بلوش نشتغل تحت برات وجهار بعد هنشو سميميها بركان كانت الراحات بعد من السؤال إني واللي ما ببعش من بلوشي بالك كم قد فارسي هنشو ارتوير بيت عام شيء مشكلة كتير بلوشستان ما هستين
هم ته بلوچستان ایران ممکن ته بلوچستان پاکستان بیاد. من فکر کنم گشتر ته بلوچستان ایرانه. خاطرشی که بده مار کتابخانه بلوچی نیستین لبوتگین بعد سرزبان بلوچی هم مشکل چی بوده که جمهوری اسلامی ما نهشته کار بکنه بعد ما هم تنبلی کده یعنی هم تنبلی کده هم ترسته ما را چون بازی دوست فرهنگی بوده ته بلوچستان دوست زبان بلوچی رواج بده بابت چی منه پهل کنیم. ولی من فقط گفتم یک کم که در رابطه با تعویضانی که بلوچستان ایران بوده تا حدودی که ما تو انتها تا جایی که ما تو انتها ما سعی و کته تلاشیم کته ای اخباران دیم بدیم طرف مسعود شان و دیگر ناصر جان بالاخره ما چی بوده ما همیشه در رابطه بودیم تماسیم بوده ایمیلی و شان. بعد من فقط یه مسئله گفتم عنوان کنم شی البته ما حالا بلکه تنبلی هم کته دیم نداتی این خبر یا شاید فکر کته شی اهمیت نیستی. من یادم تقریبا 20 سال پیش سال 72 خورشیدی 1372 روزنامه اطلاعات خود ایران که روزنامه سراسریه گو تیتر درشت نوشته گد که کودکان بلوچ مستعدترین افراد روی زمینند اگر امکانات در اختیارشان قرار دهند زمین را تسخیر میکنند. بعد البته این خبر کارشناسان یونیسف سازمان جهانی کودکان کتگد یحتاج همون سرباز و سراما بعد یه تست هوشش کتگد همین چوکان بلوچه طرف سرباز رفته گردن سراما بعد دیتک شد خب مثلا چند تا چوکش چارته تی خانواده ها شما دانی فقیرن تو تهمچی تی بلوچستان بخصوص آینه که ته روستان زندگی کنه خب از مالی خوبیش نیست یعنی مثل اروپا نه که غذا و نزان پوچش ورق چرگشان په چیزانش مثلا مثل اروپایی یا حتی مثل تهران و یه دیگه شهران تو ایران همیشه آماده میتونه استفاده بکننشان. ولی با همین حال وقتی کارشناسان سازمان جهانی کودکان وقتی آن گوشن که میتونه نظر دهن که کودکان بلوچ مستعدترین افراد روی زمینن با همین حال هم یعنی شیطونی خبر کمی خبر ما اهمیت ندیم. بعد شما مثل که یحته حالا من کم راحت‌تر گوش محاوره کنم شما یحته بودن سرامان و سرباز بعد پیسر مشمار گو که بلوچستان کتابخانه آفمی نیست کتاب جاه بلوچی یا حتی ما فارسی که میزبان مادری هن نهی و البته چون ما گشتر هم کار فرهنگی هم کته پنهانی هم فعالیت و بشری هم کته ولی هم کار فرهنگی با این حال که مشکل بوده ولی همیشه کته گیم سعی وقتی کته حالا جای تنبلی هم کته آیه دیگه مشکل ماوت بوده. ولی من دیدم مثلا تا همین 2-3 سال قبل از چی که من بیام شما مثلا ته جمعی که وقت ایران شهر آپیمون فاصله ای نیستیم هم چون بلوچان وقت همین فرهنگی هم بلوچان فرهنگی کار فرهنگی شکو یک سنگت مار هست آقای که عبدالواحد برهانی چی گفت نویسنده که اصلا مطرح انته نه تنها ته بلوچستان ته ایران مطرح به عنوان یک داستان نویسه. بعد شام باز سعی تلاش کت اینگور آنگور یک کتابخانه ته هورد کن کتابخانه که بلکه 200-300 جلد کتاب ته جمعه شان تو یک کتابخانه گوهند کن چی بکنم. یعنی بعد از 33 سال 33 سال بعد از انقلاب 30 سال بعد از انقلاب نه اتفاقا بلوچی هم نه فارسی بلوچی خب شاید بتونه باشه نه یعنی واقعا نه هم نهشتش همین که بلوچان وقت همین که ماوت یا میدونستان فرهنگی هم خب هم ترسیتش و هم پاکستان مثلا اگه کتابش بلورتین بیارتینش با ترسی لرز یا من یاد استاد سوا دشتیاری یحتگد یا سپری خود رحمت کم همود بلوچستان ایران بلوچستان مثلا یحت مکران یحتگد ما گونی هبرکو بعد از آیه دیگه کتاب بلوچیشی یا بودم که ما تو مثلا بوانین فلانشان حالا من گشتر خبر شیگن که این مطلبه که ته روزنامه اطلاعات جمهوری اسلامی با تیتر درشت نوشتگد حتی زن نوشتگد که اولین خبرت خب متوجه بودین خاطرشی که چون رابطه سرامان و سربازی کارشناسان سازمان ملل رابطه که بودن دیده شد مثلا یه چوک 5-6 سال این تنگه مدرسه نرفته بعد
خب ته هر دوار شون بچاری ته بلوچستان بخصوص ته دهاتا قرآن دیگه هستی شانی چوکا 5-6 ساله تا رابطه بود دیده مثلا این کل قرآن که اصلا زبان مادریش نه یا زبان بیگانه شان حفظم بعد این بر اساس این مسئله شان نظریه بهش داده کرد که چوکان بلوچ مستعدترین افراد روی زمین شان بعد حالا شیگ لوتون بگوشون 20 سال پیش هنگه این که تبعیض نهد ته بلوچستان یا ته دیگه مثلا کردستان جهان که اقلیت نشینند فلانشان که مثلا شیگش نوشت ولی الان برای چیگه روش اگر بالفرض مثال یک کارشناس سازمان ملل بروتیم ودا اگر نظریه وطن بدانتشان نه ته روزنامه جمهوری اسلامی یا ته روزنامه اطلاعات نه این مطلب ننویسن همیشه بگوشن نه برای چون مستعد نهند تو بلوی چون نزانو شرورند تو قاتلند تو نزانو اشرارند فلان یعنی الان یعنی وضع شکای یک دو منیت بس وجه ما باز این گپ نجانو پچون که برام باز گوان گرون گپشی بود که بلوچ یک چیزی تو کنات پاک نیست که وتی آجوری لوٹگین یک چیزی هم اشبا بزانه که بلوچ ساوا بلوچ آیه که بلوچ دیما وشتاتا رقابتی ما چیزی که مشو دیما تسک فرزورن और पता बलूच वती हमार इज्तिमाई नजूरियाँ मोची की नजूरियाँ चायां चा कमजोरियाँ चा नजूरियाँ मशमे का फ़ायदा ज़रूरी वो बलूचा न तो वती आज़ादियाँ बरसीते हैं गापा हमें गाप सरा होता है वो एक मजनी का पिछीत के बलूच ताकत बहुत अच्छे रहबान तो मरागिशी जोर न होता है और हम बलूच इंटेलेक्चुअल है कि बलूच की दुनिया तो का परसी खबर छुपे सरा नहीं कि तो एक लीडरी बस भी थी कार तमाम बीते बल्कि तरह बादें थी एक شارين رهباندی ببیتند که آیی بلوچ تو که مقبول ببیتند بلوچ قبول بکند و دنیا آیی هم بپسندید تو بتونه وتی حق و حقوق حسابا بکنه و هنچه واجه کار گوشتی واجه خیر بیارا و آیی همراهان یک چارتری هم نویستگ و آیی دیگه بلوچ گل و رمانی نیاما شین کتگ بله حقیقت همیشه آدابین پلامورزی نبودتگ شی سر آبادن کام بازی گشتر برکین کار کنگ ببیتند و هنچه کنگ ببیتند که مردمانی قبول بکنند و گواهی هم مدام یه گوشک بود واجه کارانی خیالش شد که اصل شد که بلوچ چی گوشیدند نه که یه پارتی چی گوشی بس پارتی بلکه یک طری دیگه شیو هستن سوشالیست پارتی یا لیبرال پارتی اصل موضوع آینه مروچی سوشالیسم و لیبرالیسم و یه دیگه نه بلکه بلوچ آجویی و یه بلوچ واگند و همشی سرا باید بلوچ یکجا بند یک کنچه مراگش را بند جور بکنند که بلوچ مخلوق لوت واگان پورا بکنند و پای پیلو بواگر هنچوک واجه خیر بیار گوشت مری گپی بوفتی علاقه اما بلوچ وتی آجوی پورا و پیلو کنه گفته سلامت خیر واجه باز شما را واشات که گوشه یا واشات نشه که خداحافظ ما دیوان جوان دیگریم و مشکوره که شما زحمت کشته واقعی و خدا وجه چایی بیم واجه ما باز مشکور شکرگزاریم که راحت کرد و ما دیوان تو که باهر جوتا و یا وزرندی که مثلا ماتون که دو نمونی میتینگ یکی رو تو که جور کنیم هم سوره پارلمان تو که هم بلوچی دیوانی جور کنیم و من یالا یک شهره مسیجی پیغامی کوره پاس سوره دنیای مردمان بید که ما قومی ما را حقوقی هستیم و یک حقوق ما را گرفتیم و یک حقوق به سرزمین و سرزمین حق ما را هست کسان نیستیم